Rom Riau, Sapolmen Coach Katek. Eri, Yatuan ko akan pakapay, kakin katay kata aranas chikan. Eri, soche lipilipil is kowe, soche peikit pam. When ni kin katay kata me chikan, o wiya songoche, merakin wiya, kakin pain katay ku kata. Kichail ese me coach me pum, niyekin kachin katay kata aranasakan, mekin wiya song pukach. Ap kowe, kan pakapay. Pain kowe kin wiya song pukach, mekakin katay kita me chikan. Yatue, kalemeleme mekapan pitch sang katay kin coach, tamoinele kakin kasowa sapol mekalangan lapalap, o katak, o kanangama. Yatue, kasoche wewe karapen sapol mekupur katak, paka en kolula o walia kapala. Ap nong yongom, kapchakailar, o kakalwaklar. Ima kareta om pain kalkalautela. Kalakopong niran me engyangan coach o sapol me katek pung pan san salta. Po coach pan kachkiyong poisan emenemen nintuan me koneng e wiyawiyakan. Agay aramas kin kalapuya me mau o kin rapakilingan o wow o meur pachapach. Eri, coach pan kachkiyong rail meur sochuk. Agay aramas kin mewo o soy kala me pung para en itawen me sapung. Eri, coach pan kachkitong po rail sapol me engyang o kupur chocho. Lokolok o wayrak pan mie ong aramas koras makin wiya me suwat. Ong men sus mas o pil ong men likikan. A coach pan kachkiyong aramas koras makin wiya me mau lengan wow o bebol. Ong men sus mas o pil ong men likikan. Wa coach socha kin kachin libilibilki aramas. Eri, men likikan socha yang an kosonnet en Moses. Abrakin wiyata tip o lagtagla menta makosonnet to socha toko Israel. Men susakan an kosonnet to. Eri, rakin wiyata tip o takating kita kosonnet to. Pakaiteng sang ni rongo chokosonnet to me aramas kin pung kilaren coach. Apueki sang ni arkin kapayata autepen kosonnet to. Men likikan socha yang an kosonnet to. Erso, ni arkin kapayata autepen kosonnet to sang ni pain in sanarail. Mech weweki mere kasaletar mere ese tamere utan pan wiya te socha wiya. Menta mere socha yang an kosonnet en Moseso. Arail wiya kan kin kasaleta me autepen kosonnet to in chungtier nan mong yung rail. Katikpen lalarail kin kasaleta tuwan melel en mech. Pueki ekayan so arail matamataw kin katipay rail ta o ekayan so ekin taray rail la. Eri, nintuan rangamao may kin lolo kiseli. Ipan tuwe ni rano me coach pan kachin katikata matamataw rir nan mongyong en aranasakan ren Jesus Christ. Men susakan o kosonnet to. Eri, yatuan kowe. Kakin katan kitay nuk men sus. O kakin kaparapar ki kosonnet to o kin suway kituan coach. Ka esta tama coach kin kupur ka en wiya. O ka patang kisanger nan kosonnet to ka en bilata tama pung. Kakin wiya kinuk son kalwapen me maskun kan o kamarain pen me miminan rochorochakan ni so peikasal. O pil son kawait pen me puy kan o son patak en me salalokong kan. Kapain lemeleme me kaan ki songan lalokong o melel korosang nan kosonnet to. Kakin pataki me chikan. Atame ka soche pil patangi ki pain kowe. Kakininta, ter prap. Ayatue, kasojukin prap. Kabil kininta, ter kamal. Ayatue, kasojukin kamal. Kakin kasowat tikitikan anikan. Ayatue.
Kasocha kin prata iman kautok kan? Kagin suway kiyom an kikosonneten coach. Ayatue. Kasocha kin kisang waong coach ni kin kawela sabwel me kosonnet. Papuk saraw masani. Pueke kumail men susakan me maren coach puya mal kilar ren men lipikan. Eri. Makakin kapayata kosonneto. Mia kachipenam circumcise la? Ama kasocha kapayata kosonneto. Circumcise ya me kochmal. Mamen lipimen me socha circumcise ap kapayata autapen kosonneto. Yatue. Coach so tan kachinuyaki arama circumcise men? Eri. Kumail men susakan pan pakateta. Pan men lipikan. Po kumail kin kawela kosonneto. Menta ma nchingtiyong kumail o kumail circumcise la. A Israel kin kapayata kosonneto. Menta ma rasocha circumcise ni palwar Israel. Eri. Is me men sus melel. Is me circumcise ni melel. Kaiten me circumcise la liki. Me circumcise mie ni palwareche. Ab me men sus melelen. Me kin uya men sus lale. Mech weweki me mongyong circumcise lan. Ye tatak en nganin coach kaitek tatak en kosonnet me inchintier. Eri. Songan aramas menech kin ala kachingpe sang ren coach. Ab kaiten sang ren aramas akan.